Welcome to the country of freedom. Welcome to Ukraine. Abantu benshi bamwita Winston Churchill wo muri iki gihe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy yabaye ikimenyetso cy'ikizere ku baturage b'igihugu cye. Ni mu gihe bari kurwana n'Uburusiya bwabateye. Ndi hano. Ntabwo duteze gushyira intwaro zacu hasi. Tuzarwanirira igihugu cyacu kubera ko intwaro zacu niko kuri kwacu. Byaramamaye cyane ku isi yose ko mbere yo kuba perezida Volodymyr Zelenskyy w'imyaka 44 yabanje gukina ari perezida kuri televiziyo. Доброе утро, господин президент. Waramutse neza bwana perezida. Zelenskyy yavutse ku itariki 25 Mutarama 1978. Avukira muri Ukraine ubwo yari ikiri mu bumwe bw'Abasoviyete. Yari afite imyaka 13 ubwo ubumwe bw'Abasoviyete bwigabanyagamo ibihugu 15, aba ari nabwo Ukraine ibona ubwigenge. Sogokuru wa Zelenskyy, Simon Zelenskyy, yari umuyahudi ndetse yabaye mu gisirikare cy'Abasoviyete cyari kizwi nka Red Army, cyanarwanyije abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Abavandimwe ba Simon babiri biciwe muri jenoside yakorewe abayahudi, aba ari we wenyine urokoka. Muri Mutarama 2020 ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 75 inkambi ya Auschwitz ibohowe, Zelenskyy yabwiwe wari minisitiri w'intebe wa Israel icyo gihe Benjamin Netanyahu inkuru y'isi y'abavandimwe bane. Yaramubwiye ati, batatu muri bo ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo biciwe muri jenoside yakorewe abayahudi. Bose barashwe n'Abadage bari bateye Ukraine. Umuvandimwe wabo wa kane niwe warokotse. Imyaka 2 nyuma y'intambara abyara umuhungu. Mu myaka 31 abona umwuzukuru. Nyuma y'imyaka 40 uwo mwuzukuru yabaye perezida. None uyu munsi ahagaze imbere yawe bwana minisitiri w'intebe. Muri interview iheruka kujya hanze isohowe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Channel 4 News, Zelenskyy yari ari kuvugana n'umunyamakuru mu buvumo bwe ubwo bamuhaga amakuru ku rwibutso rw'abishwe muri jenoside y'abayahudi rwamaze guturitswa. It's bombing Babi Yar. Now Babi Yar? Babi Yar now it's bombing. Babi Yar? Yes. The memorial? Yes, the memorial which that we made they started building after 80 years of this tragedy. It's second Babi Yar. That is Russia. My congratulations. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Papa wa Zelenskyy yari umwarimu muri kaminuza. Mama we akaba umwenjeniyeri, ariko yaje guhitamo kariyeri itandukanye cyane n'iy'ababyeyi be. Yaje kubona degree mu mategeko ayikuye muri Kiev National Economic University. Akiri umunyeshuri yakundanye na Olena Zelenskya waje no kumubera umugore. Nubwo yaje kubona impamyabumenyi imwemerera kuba umunyamategeko, we yahisemo gukomeza kariyeri ye muri comedy. Mu 1997 yashinze groupe yise Kota 95, groupe y'abakomediye bagenzi be yitiriye quartier yo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Kyiv, aho yakuriye. Zelenskyy yagaragaye muri show ya komedi y'Abarusiya yacaga kuri televiziyo ya KVN, ndetse yabaye igihe kinini mu mujyi wa Moscow ku buryo avuga neza ikirusiya nk'akavukire. Mu 2003 Zelenskyy ari mu bashinze studio ya Kota 95, kompanyi yateguraga amashusho yaje no kuba imwe muri studio zikomeye cyane mu gihugu cya Ukraine. Kuri website y'iyi studio handitse amagambo ya Zelenskyy avuga ati, intego yacu ni uguhindura isi yacu ahantu heza harangwa ubugwaneza n'ibyishimo. Twifashishije ibikoresho dufite ari by'urwenya n'udushya, turi kugenda dusatira iyi ntego cyane ko turi hafi gufata isi yose. Kota 95 yatangiye gutunganya ibiganiro byacaga ku mashene ya televiziyo zo muri Ukraine arizo Inter ndetse na shene ya 1+1 y'umuherwe Ihor Kolomoyski, umubiliyoneri w'umucuruzi ukomeye ndetse akaba umwe mu bakire ba mbere muri Ukraine. Ndetse umubano wa Zelenskyy na Kolomoyski watangiye kwibazwaho cyane ubwo Zelenskyy yafataga icyemezo cyo guhatanira umwanya muri leta. Uretse kugaragara mu mashow yo kuri televiziyo, Zelenskyy kandi yagaragaye muri filimi zitandukanye. Ijwi rye kandi ryakoreshejwe muri cartoon ya Paddington Bear. Kariyeri ye yo gususurutsa abantu yabaye nk'iyivanga mu 2014 kubera ibibazo bya politiki byari bitangiye kuba muri iki gihugu cya Ukraine.
Muri Ukraine habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yanasize mu kwezi kwa kabiri k'uwo mwaka uwari Perezida Viktor Yanukovych avuye ku butegetsi. Yanukovych yari yaranze gusinya amasezerano mu by'ubufatanye mu bucuruzi n'ubumwe bw'Uburayi kubera igitsure cya leta ya Moscow. Ukwezi kwakurikiyeho Uburusiya bwiyometseho igice cya Ukraine cya Crimea. Noneho mu kwezi kwa kane inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya zatangiye kwigarurira uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba bwa Ukraine. Iyi mitwe y'inyeshyamba ni nayo bikekwa ko yarashe indege ya Malaysia Airlines Flight 17 bagahitana ubuzima bw'abantu bose 298 bari muri iyi ndege. Mu kwezi kwa gatanu perezida mushya wa Ukraine umuherwe Petro Poroshenko yijeje abaturage kurandura burundu ruswa yamunze iki gihugu ndetse no gushyira ubukungu ku murongo, gusa byaje kurangira bimunaniye. Bagendeye kuri situation yari hari muri icyo gihe, studio ya Kota 95 yateguye filimi y'uruhererekane bise Servant of the People, bacishije kuri chaîne ya 1+1 guhera mu Kwakira 2015. Muri iyi filimi Zelenskyy yakinniyemo nka Vasily Goroborodko, umwarimu muri segonderi waje kwamamara ubwo umunyeshuri yamufataga video ari kwamagana ruswa, nyuma akaza kuba perezida. Iyi filimi yaramamaye cyane. Mu 2018 Kota 95 yahinduriye izina ikitwa Servant of the People, yabaye ishyaka rya politike ryemewe muri Ukraine. Mu 2019 Zelenskyy yabaye umwe mu barenga 36 biyandikishije mu guhatanira umwanya wa perezida wa Ukraine, ashyigikiwe bikomeye n'umukire Kolomoyski yari yarahawe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa ruswa. Zelenskyy yabaye nk'uwitandukanyije na Kolomoyski mu gihe yari ari kwiyamamaza. Amaze amezi 2 ku butegetsi bwa Ukraine, Zelenskyy yokejwe igitutu na Perezida Donald Trump ubwo yamuhatiraga gukora iperereza ko bari bahanganye Joe Biden n'umuhungu we kubera ko bari bafite aho bahuriye na kompanyi ya gaz yo mu gihugu cya Ukraine. Zelenskyy yarabyanze, maze mu mezi yakurikiyeho Perezida Donald Trump ahagarika inkunga mu bya gisirikare igera kuri miliyoni 400 z'amadolari. Zelenskyy yakoreye kampanye yo kwiyamamaza yose online, nta biganiro n'abanyamakuru yigize akora cyangwa ngo akore manifesto y'ibyo azakora nagera ku butegetsi, ahubwo yafataga utuvideo duto yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga yizeza abantu kuzakora isuku muri guverinoma. Muri Werurwe 2019 Zelenskyy yatsinze icyiciro cya mbere cy'amatora n'amajwi arenga 30%. Poroshenko wamukurikiye afite amajwi 16%. Ubwo bari muri debate yabahuje, Poroshenko yashatse kwerekana Zelenskyy nk'umuntu udashoboye ndetse utanafite experience mu bya politike ku buryo atazabasha guhangara Putin. Zelenskyy ubu ni uri imbere arwanya Uburusiya bwateye igihugu cye guhera ku itariki 24 ukwezi gushize. Ubwo abanyamerika bageragezaga guha ubufasha Zelenskyy ngo ahunge igihugu, yarabyanze, ahubwo ahita ababwira ko akeneye intwaro apana rifite imujyana hanze y'igihugu. Zelenskyy yigereye kuri tele mu murwa mukuru Kiev afatanya n'abaturage be guhangana n'Uburusiya. Umugoroba mwiza kuri mwese. Ubayoboye ari hano. Uyobora ibiro bya perezida ari hano. Minisitiri w'intebe Shaimar ari hano. Umujyanama w'ibiro bya perezida Mikhailo Podolyak ari hano. Perezida ari hano. Twese turi hano. Igisirikare kiri hano. Abaturage kandi namwe muri hano. Twese turi hano turinda ubwigenge bw'igihugu cyacu, kandi niko bizaguma. Ikuzo ku barinzi bacu. Ikuzo ku bagore bari kuturinda. Ikuzo kuri Ukraine. Zelenskyy ashimirwa cyane guhindura uko Uburayi bwitwaye ku Burusiya, aho yashyize igitutu ku Burayi kugira ngo bufatire ibihano bikarishye leta ya Moscow. Ikinyamakuru cya The Washington Post cyatangaje ko ubwo abayobozi bari kujijinganya mu gufatira Uburusiya bimwe mu bihano bikomeye, Zelenskyy yabahamagaye kuri teleconference abagezaho ibibazo igihugu cye gifite, ku buryo bamwe mu bayobozi batangiye kuzenga amarira mu maso. Umwe mu bayobozi bari muri iyi nama yaragize ati, ni ibintu biteye agahinda cyane. Muri amwe mu magambo yababwiye yarababwiye ati, reba, turi hano, dupfira amahame y'Abanyaburayi. Ndetse mbere y'uko asoza ijambo yabwiye abari muri iyo nama ko bishoboka ko bwaba ari ubwa nyuma bamubonye ari muzima. Zelenskyy yagiye ashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo Ukraine ijye muri OTAN, ibintu Putin afata nko gushaka kumuhagarika.
OTAN yigaruriye ibihugu byinshi byo mu Burayi ndetse ibi Putin abifata nko gushaka kumutera ubwoba. Mu 2019 ubwo yatsindaga icyiciro cya kabiri cy'amatora atsinze Poroshenko, yabwiye abari bamushyigikiye ati ntabwo nzigera mbatenguha. Ndetse no muri video yakuye ku mbuga nkoranyambaga humvikanye umusemuzi afatwa n'ikiniga ubwo yasemuraga ijambo rya Perezida Zelenskyy. Fighting just for our land and for our freedom. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. Tutitaye ku bizaba, ubu abaturage bose ba Ukraine ndetse n'isi yose muri rusange ihanze amaso uko Perezida Zelenskyy azakomeza kwitwara mu ntambara barimo n'Uburusiya. Niba wakunze iyi video, ushobora gutanga igitekerezo cy'ibyomba twagarukaho muri video itaha. Ntibagirwe kandi gukora like na subscribe kugira ngo video zacu zitaha zizakugireho byoroshye. Amahoro.